Yeninka so. Wonnim da wonyankopon beto onsa afrew. Saa bre ne be menye holy. Yakasa mento bo ma abaye anti bi mentimi nto bo nye de emmo no. Na emmom de wo ye obi ade ne nsa etino so. Ebia na de me kra me ye na anti bi dem di sie no. E chen de ge no wo ye no. Ye besre no osusu ma wiase enye ne de. E na abrabo we ho anti bi is better to stay off. To get off than to stay off. Ti bia won bia ebre na nie, you either you stay off because you ko remu wia how to get off no anti bi aya na jankasa aya na edene ti e be sere no o ma wia se o ma wia se nyane de fa eyi mienu bi we de sima ba ko bi kakra bi en touch up kakra enra akwanhia bi si wo Kumasi Accra Road no so ma emebunu be 16 asata no penien se ba ko asan efri ma mo ma ye 16 yesremo monkasanche drivers no kakra bi na accident na e koso ya kwan so na Accra Kumasi Road no tie why na mempeja memo Aunty Bea da se baby a yedru no yedru bunu mu enche ese ya pai afeni mu ye koye ni mu anon a driver for no emfa ho any speed a wo beko asembesi ebesi obi nam brew wo da wo so ni etene wo drive ye but obi di na sign betima baba besan wo enti yesre wo mo so omkwan na omonam so no wo nhwe ye na mofra de ano oden me na me social media me hu ye no me ye mo hye me yesi sofo ba ko ne mamiensa aden wo ye batan yo de bedi ano so wo ye batan eden enti yesra driver for ne say wo mo nhwe kwan mu ye na wo mo drive carelessly no obo na no wa bo ene wode tika anim obo nso so a eye sign but ne nyina no awurade ba mu a ebetimi afa ye ho adi mate ai sofo ba ko say Savior Church Youth omoko campus convention ti omo ba na Christian besi sofo ba ko ne mamiensa ena ba ko so mamienu nti eyi dwaso ho no mobogu ho no de ayare ho sem ho pa adwa kakra bi na ye nsori Aunty Bea meda se ye be hye a driver for no se o drive ya no drive ama oyonko se wo ka se wo be hwe wo nko an wo de wo be hu no obi de ni sign aba be san wo Aunty Bea ma me fa me kwan so nye example se de me krom kwan si wa no ehefa na vrongo obi timi bedu o se me bo U10 wow driver no me say me hu bi pen me timoa na me hwe na ni mam se bra wa bra park ni nyina ye na wo wia ne atoa so Kumasi to Navrongo 12 hours o ba no ada awia na ye sei ena mo ka ne nap wo brofo na me boa te anwumre de na ye sleepy na nkasa ye ne de obrofo abade nda me ka ni sei wo ma Dr. Grofo esre na se awia wo ka chi napa anwumre wo se sleepy na nkasa ba mu na Aunty Bea na de nam kwan na wo de ba ye be stro mo ye na mamfo nkwa e hwe mo nsem omo ntu omobo bonsama ya na wada mama ye nkobo ni bunu ngunya no ye stro mo a mate erafa kakra so na yenso Aunty Bea age mensem o mi kurom yi aya asem o bia ya na o madru ene se o mbedru fie na ye emreketu abi o endi 30 minutes na endi 30 minutes ena hwede ya akwesa o mo be between dwaso ne atwede ye frɛ ba bi waterworks e ho pote na nkwanhia ni si ye rat ba ko o frikuma se kwa usane se ena o fin kran so ba so na o friko waterworks e between atwede ni dwaso ti bebia na o madru ndi na nko madru efie wia no because efi dwaso ekọ obogu you see efi dwaso ko obogu eni we okuta ka akra 10 minutes obedru but ni nyina ye nyame asem adaba for yesterday ye pamocho ise mama ye yam hyehye ye wa kwantu okura mpotu e wo yanim ise ye ntimi nkwa ba bia yes ye nyinya ne benye scarf dia na flight no so cross baby one ma flight nko flight no crowd timu kra ye hyehye no Aunty Bea baby one ma enko e na making me kwa me kro ma kuma dan a dwaso flight nko ho just a car ya nyesa je se praye ba ko na watena na wona wosin wo ye nya ndru sa stage ye nya nya ba ye pamocho yesere mo ti muntwi car ni ye e wo nyansem ene ahobrase na me pentam akwa aba obi me kohwie o maguampa na kohwie yegu yesere mo ate yesere mo nyame onka ye ho na drivers for no ka ho bi ye da say Akoma 87.9 Akoma mu nsem na ene ye de ebre mo no ye di kan kasafa enra ye nuaba na ye ne no edi komo no na ye ma ye panel members natural madwin wo hwenra o menya adaje ankasa e wo ho na face akwanhia esi e wo dwaso kwan no so e ma emebunu 16 efri mu enra no pa areho ye sesofo baako ne mamiensa e na maame ni papa baako nso ne mamienu nti aya areho sem papa nti drivers ye hyemo mu nam kwan so a
na my careful na enkra 16 na mahwere mo nkwan ya sa o man ko ba bia o asori convention a o mo be fia sa kwanhia we esi Akoma mu nsɛm dwumadie yɛbɛtoa yɛn nkɔmɔ no so ɛnɛ nso nkɔmɔ ɛwɔ ha yɛ ne yɛ nua bɛɛ bi ɛba bɛdi nkɔmɔ kakra mmiritia wɔ mu na yɛ ne Dr. Grow Fine makes you grow beautifully fine ɛnɛ me de ba akwa kan beautifully fine ɔno nso ɔba bɛtena ase na ɔne yɛn abɔ nkɔmɔ na ansa na no ame nkɔmɔ nua bɛɛ ma na me ma na kɔ aba na mbisa ne die ntia watoa me abrante ma ha o mpato yɛ na mama ante wonne me na ɔma ho yɛ ade na ɛwɔ waso no wobetimi ayi piece no wobetimi ayi exactly thank you ya me adarma yo ho yɛ ya me adom ha bɔkɔ wo na nam me nko ma sampa me da waso sɛ obi ase wonte won ka me ankasa kra so mente won ka me da waso sɛ wase ho a no adi na ofura pressure fa wana dabi enye kasa me da waso sɛ wa mama kwanya ya me de kasa wa Akoma FM so Akoma so yɛ station bia ɛyɛ makoma so ade na ne nyina ne sɛ ebe 3 years mu a ekobe 4 years mishia abaiwa bi na ekene keka sɛ pese me ne tena na enoma bi ode me fa so no ano ode na me de abama ne na so sɛ Mr. Musam bɛboa me na sɛ mbeto mu sa afre no na sɛ asetana na sɛ de obakɔ so a na obeya na intemati na sɛ do mintimi ne tena wo sa akwan so nti wo de ne de enyem nam ne be ma bi ne wo ho wo de ne ye me ne oba bi ne wo ho mpachoane okay e fro saying ocho e frame Matthew mpachoane okay wo free hin ne bai me free me fan se mete abinchi ye chin enchen mu abinchi ne mpachoane CAC ho mpachoane enchen ho na eremo na pacho oba no wo se oye oden oba no na setena asesa chese ifia itim so one boy bi ya wo so omo etwen plan na say ya nsem bebre na ekoso a ani enya boy no kura aka no ho wotime bu no abla meme wo ho aye na me de ne ba fie ho no na chese no afa ne say ne yire eka meme ho me ne oba no so akasa wo kasa bebre ama akopie na adwuma mpanyfo mehwe na setena no so a aye ade a ensesa bia yen den mfirimu ma do okoso a no ye ama me ne na afa enkwala mienu ekwan a afa so ama enkwala ne de afirim no kra no agimisam ama nanuma asem no kire se do pen ho no be den obeye so intimi family den enhyemensem because painful we ase na assembly ho na me de me tutumi na eba maso ne yesu se momoa me se de be ya ebe frɛ oba na se be ma no ne neto no ensem ni bi ho kula ye obi a minim kasa agimisem agimisem ama jese mi hu de menya kula se oba me ne wote atumi famachi wotumi nya akokoduro so asema ebebusa no wotumi kan pen a ayesi suro bi anim yo ye baba nsema ya okacho na wo se be 3 years nie bashwan na unhu no bashwan unhu no we hin okay me na me ne me mama mo pampa so edum pampa so ebebu na no so ton ade o drinks ne no ma na wo ye de adwuma wo pampa so ayese me budwa me hye no ma ton ayese store mu no ma nti ho na unhu no na me hu na wo se ne pe ene to aso na me se ne pe no so ayese yo wati ase na me ne ba bi ameso me wo no na chese aginsem mu oni ne ba wo ye adwuma no wo edum pampa so ba do te abinchi ha abinchi railways for me bia wo kan nti 3 years ni mu no na oni na tena ho a me na tena ho a nti emre be na oni ne betena ho first year no na ono te pepepe se oba ayese me kɔ anwumre adwuma ye de ayese me bo night bodwa no bona se ho no transport cars na o mututu kwan ne yi no ti sa me jama chi se bia me kɔ ayi na chese ene bi wa me ba stores aye amanfo ka kire me ne de ebisi o ma video ne nsensem ama efia me mitima boy na o me ne tim kura nsema ono aka se ni videos ne no ma otime bro beda ono ko be bia ye nyen re yo me bisa o say o de ne baaye no pachwan 1 year mu no
ono tena yie na asem bia ni ho mpacho ane oni mitra yie a chese me de na me ba se me kwa adwuma no ti mu ni de na nsem no enhyeda na ne ho adi na ye hu na nsem bia ndadi se ebia me kura me frɛ na busa na asem na ebia obekire me mu se ana se yi no na se nipa Matthew wo ma ye nkomo na ye tenten me say se oba de o hia no fofora suban bi woni mu kra na nye ni mu ho na obedan na bia kyerɛ wo enti ona ne first year afi ba akono na wo se matena afie miensa enti afi ba akono na motena ye no ono otena pepepe se oba one ne mpna ete na boni bia ni exactly sana mpese mi ho ene call afi mienu afi mienu mu so na ensem wo ho na afi na ensem ahya ase afi mienu na yese ensem ba kyese metete ba se de bi obi abeka obi ho asem kyem na ebi wa ma yese kyese wo video na asem ya medi mani ti afi de boy ba kokora ka kyem se me wo hu de gen de ya me so aye madura na ase ya ye ka asem a gen onum sane enoma won tem ho a kyese o ye no ho ti se de o munu ho no na me ya ka sa na me da so di na chi di kan asem ba akopɛ o mo ka fa oba no ho kyerɛ me na yenko Dr. Grow Fine wo wi a ni ababa beto aso o se o mo ka se oba ne ye den e dey reports no sha te so mo dey ma o kyese ayese o ye hookups o ne emema ena utime buru condemn na kyese binchi boys oburu ayese onom sa no aye dey no abo na boys na wo condemn oburu ya condemn sa se ke bia wa buru a oba de bia wa tonsa de aba ofia na se wato a wodi a kan waduan no be fia wadidi no anom no onde okonom no wo buru ma ba bia wotimi da na mema na ne bia de da ne mu nsem beblebe okay enra ye di hook up ho komo na ena so ye to hook up no so ba no bra no wa ye condemn ensem wo ho doctor pacho ho ye nyame adom de so ache ye de nyame ase ye so ye ho ye ye ho ye na ma no bru ye condemn o bru ashi doctor yankwai yo ba ye che wodi watiefo sabe Dr. Grofa Trust si maka krebi ye de beka ya pomden ho asem ti fronu ya ka kire se Dr. Grofa aba ena de sua no ya de e de Grofa ye mogyadura ye de yan kase kokoo ene ye dure fere design to xylem ena afra ye Grofa mogyaduro no ama obi obanu bibia wa adansipa odi fa adure ho obi sine mani su breme menum Grofa mogyaduro no ena ni su breme ekọ enkane ne nru busumi mienu wa bra menko hospital enam awia ene gya ho adwuma bi yenti ene nyame adom menum Grofa mogyaduro no akwantuo ne nyina eto atwa mi wo ho a na me nsa ne me na ye mititiriti yenum Grofa mogyaduro no ene bibia ye kama me se me wo ho a na me ye mo hyehye me wo ho a na me ye mo hye me makoma ene eba me periperi menum Grofa mogyaduro no ene bibia to atwa maposo madanya ne awia no pa no maposo nyina ye me ya menum Grofa mogyaduro ene sa ho ya o nyina me ntibiem mi dura no pa na dura na joa obia da hwam kromo no me ko ade bi mini koto ha ma mini abeto ha menum Grofa mogyaduro no ene nyame adom ade achi a yise bebo mi prum nyane me ansan masore aduane siwa me de mi nsa be wo mu sa menum Grofa mogyaduro no ene mi disaji ntumu empompo na ebo mi na epai menum Grofa mogyaduro no ene ni nyina ahwete mi dware wi a yise me kopi obi no de afia adweme ho nyame adom menum Grofa mogyaduro no ahohene ni nyina ekọ nende de betwam eye enua manum akwantuo menstrual disorders a yenum Grofa mogyaduro no de mfie du no omu ne nsa ena aba beduro de mfie num no ohun mogya ni ena nyame adom oba be hu de ba na yi clot de ba entwa de ba oti severe pain ena nyame adom bibia to atwa obi se won de enye Grofa na onim sa de bi go wiase e friend atenka kopim se onum Grofa mogyaduro no hu se atenka ede enu tie be ka Grofa ho asem utie radio no age number no saa na ohwe TV ni so am si ya fa phone etwa me fra TV no se de be ya wokọ pharmacy a ombre number ni 0244 59 65 32 0244 59 65 32 ene ye be kan namnes anansi achimi di nim no
wo ho na wo nsa ene wo nan nyina na yo titiriti na doctor fo kire se yeyi enipa edubi asi ho a emu nan ensa ana omunan eyo titiriti na sa nipa nan enye den a mienu benya pressure adintra enam srade boni e friend cholesterol afum akowura ni padintini mu e friend artery sa artery ewo inipaduanum a eni kwan se bibia fam ka emoja a akoma na pompe awie a odi ko nipadua na kwa nyina na kwa moja ne so ko no wodi nuane nura e friend nutrients enframanura wa home e friend oxygen grofan wa nom no wodi fra na akodi nipadua na kwa nyina akọ supply nipadua no se de be ya nipadua no be grow fine na nyame anyi wadom na sra de boni ko rewura sa ntini e friend artery no a emma emoja ne entimi ni afurusa ne yie emoja na anko yi a na ankontam a edi problem beba eno ntimre bia no so no grow fine mayedo na yi sa srade efiri nipadua no srade gi intini kantan so a emma moja ne enko yi nti ebasa akoma ne bre nti basa wo na tikakra bo so akoma egi peri wo ho a na wo yem ahyew na chese moja ne entimi mflo yi eyesa edo hawo kese bebraw nunum grofa magedo na nyi srade mfiri nipadua no nya sa srade ni dantiri no ama edamu cha a doctor for tu ni din me friend atherosclerosis na chese mframano na friend oxygen no kra no so enu adwene mu ntam se oxygen enu adwene mu ntam a de ba ne se wadwene ne se so start se ewu ti de so wano so wadwene ewu a wano echia unsa dompen mu ensu wuntimi mpagya obi tia fom a osi watia fom so enam se akoma no de ahoɔden foforo epia mogya nti wa anhwɛ yi a ebeba wani so yesi wanya frese pressure beto wani so so watepen a wa anhwɛ yi a de hawo kese bebrew obi kura de oso oda anajo a asia so gya aguni naase hihye no obi so ogyina fa akokyɛ ada otra fa akokyɛ na ne naase pigya obi kura se de oso ntimi nsini trase fisi osini trase ase nani eyi ato na ne tifa na edwa de ga num grofa magadro ne yesa saa yare betimi de yare kase aka wato dem ne ye ba ibusi enhu se saa bre ya otimi koba kura ne tesen na yare aka wato num grofa magadro no efisi wonuane no bi my friend anti aging properties na nam se yedi koku ayenti ebua mamogya ne di afurusa na ye wadro bi so e friend xylem ebua yi israde ye free nipadua num na yi free nipadua num wi a mamogya ne di afurusa na ye ma wode wo ho enyesa edo how kese bebrew wan hwe ya beko hospital da krokra doctor beka chos ade bi wo me friend sodium ekosro ti sa bredi enkyene mani biem o sugar level kosro enti asikire mani biem sa na cholesterol level de kosro enti anwa na mono manwi biem e ba sa bre ya na mema ya e mobo sa yare bo be ma na ne mema sam so kofom ifise akoma no wagye mu ahoden e de pompi mogya no ne be ma de otiase but ya gye mu ahoden no e de pompi mogya no num grofa mo yaduro no se de bebeboa ayi wo haw afri ni pedua num ama ni pedua aye kama se de ye kan ye de yakase kokko na aye ti ayi mo yaduro soronko a obi obenum bibia wa danse odi fa ho ti se ho na so ani so briw wo ye adwuma wo awia so wo ye adwuma wo gya ho num grofa mo yaduro no wo ho no akoma no ebo periperi o mo ana o ye mahyew num grofa mo yaduro no unsa no na yo titiriti hwehwe grofa kira kwan enye sa ebekodo na de yare kese na ebrew edura na dua untimi na numgrofa magedro no aduane si wona untimi ne dia eno so numgrofa magedro no empompon ebo na epai wabre wo ofie kura nim so mogya mu afi to ka che so ko to grofa magedro ne no udware wie na de afi dwi ho yare uyi oba na umesis emaye mfie du na mai mfie num na mai afi na mai ya numgrofa magedro no eba na ntwa eba na yawom eba na yi clot go fa magedro no uyo ba na bema na so de ade friend atenka woni bia misiro hwe go fa magedro no efise atenka wo ede ba bi eto aduro bia obenya go fa magedro ni bia to say pharmacy herbal shop over the counters ya kasa so wakasa enama eto aduro no tu hia kana no atobi se de ye ka no bowura pharmacy obenya bia to bowura herbal shop obenya bi ba bi eto aduro bia obenya bi na emom se ope bi atu aton wa Ashanti region ha mikire wa ko PFA pharmacy mo amoto nuo no munim ho ope 1000 cartons obenya ama
Misty Heba Umrum, Angelos Umrum, Danny Heba Umrum, Apidank Umrum, Kwalinak or Ashtown, Blazer Requa Kewo, Tinatek Usufulai, Pure Live were Buakwa, how May was a for Polly, Jam Pharmacy was a for him fear, Saseba or Patasi Blockhouse, and the nature of Patasi were Costa Pharmacy or Pampaso, Yellow and Orange were Mukum, Ubinya, Grufam with the Droni Biato. One can remember Maxrawa called Kashi Drag Lane, Kingswalk Heba, Tinatet, Nanabuachi, Angel, Repash, Ruta, Ubinya Biato. Asama for Moko Ekus Pharmacy, House of Drag, Widama, Ubiyabi, Woko for Riako Gabson Pharmacy, Grofan or Ho. In Koko Hillside, where their friend Isaac Drastall, Wo Sunyaya, Capeba, Mose, and a green light. Tachimai, a Bidro Depo, Ubinya Grofam Magadrono. Brekum, Dr. Clemento, or Main Station, Takwani Pristia, or was a Bidrofie, Bogosu, Unique Heba, Ubinya Grofam Magadron Biato. Takra, the crisis, the answer, Oda Punching Cracker, Ubiyabi. Elibo on the low, Cape Kuzbuachi ansa, Pena, Ubinyabi. Mankasim, Air Social Station, J4, Ubinyabi. Wa, Ubroni, and 1,000 pharmacy. Tamale, O, PK Gombila. Baby a twin drew Bobra Pharmacy. Heba, Drastore, Yankaso Wakasa, and number 200, Ushiakana, no to be. The number no, ne breno Ayabi. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Grow fine makes you grow fine. Yeah, that's Papa Dr. Nyame Yaduma. Now what you send you be share Akoma 87.9 o share enso ewo Onia TV o share ewo Facebook, TikTok and YouTube. Yes, we call no ma share, comment na wa like enso edi amaye. Ene yeni enua be maybe e bon komo Matthew. Osi ono your baby atna mfie miensen yi na oba no suban bi asese we wura mu no. Na ode be dan ye ne nyina yaboa no. Okay. It was ya fe no mo sha se mo kan oba no suban bi a oda na di edi kirew. Wo wanwumre wo kwa koton ade no. Okobro no aye condemn. Na 87.9 aye do be ma boy ba kwa me se ye ne nete no ona keka se me nyira kire me wi ase no kura mra bi me ne oba no hyede mu di nkomo a wonya authority se de ono sini ne etie no ma ono de ne sabo oba no ma ba ye no kura ku pie police station no oba no pese kame no ye den odi asem ne de eto me so me ye lock me ti police penye no free no no che o kan na asem che no se na ukunu na ne no ho akofa boy na boa ka o pese ka de be no anye eno o frɛ ne maame na ka ne maame no so pese ka me ma sem nye da ko mu di edi ememe epekesi ede mame tina yese de ke no me hu na setena ni nyina ne se ono ayese me o pem case na se de me meka no o mfa nya adwuma ayese na so den wo me so aso den na so den enti second year nim no sha se odan sa suban na di nyina wenja no chese ni jamu no na akoye se me minim se bia obesesa na se odo no yes odo na yese bi se na me madwen eye me se ne ene ya akra no metime ane na ja na se bibia o but mpese me de ne family akwa so a chese onya adwen boni bia amfanti woni oba na tnas na we bisa ne se sei na nkofo e kafa wo hu sa ama aya o kan de ne chiwo okay se me bisa ne se adena nkofo cancer on cancer papa bia nche me ayese chika na se no tuama me woni ne ti dan ba ku mpachwana wona dan no se mutua rent to se mutua bia wa na utua oda ho aton nyama na o pampa so oba ne do on ton no mo pampa so ono no se na oye den ono ayese na bi nchiwo ma bi ye etiti bu so hu no pampa so na oye den o pampa no oton ansuo ne drinks mpachwana so oda ho aton nyama o pampa so eno kra no memene ne betra se no ma oye na adwen se me chinchina me pesika na me de me nkoto fridge said ye be ya obetimi ya de aton so ama me ko pair busia no ko to fridge ni ya o se no so onye de onye ne man bi wa binchi wo be ye de e be ye ni sa ni busu adwuma no busu o motete o motimi di bi ye kosua crate
ɛna ebi also aso mo de tell true ɛna me de koy na me ka che man no so fa e fa na adwuma ti man no ne ye adwuma de bia obeba bia man no esika o de man nye ɛna me se na ne se oma makoto free dia e betimi de true sin so agum ɛno so se da onye de onton to so le na akoma na adwuma obeba so o se wa nye sika anti for 3 years I at an advance I dan sika ni bibia me nam tua me bia me bon ene se bia me digwa de ba fie na se ye be no aduane ane ano se ne ye stu ne si wo ukwa adwuma na se oba na se de obenya no so obeto dokuna na se ya se na me bi wo me so a na me yama no ohia mpabo ohia talio ye wo se nka be ma ye ma oba wo ne bia de wo ye ma no for so se me yama no na time be na hu se abrante na so no so tie ewremu ho no hu sai se oni na godie no enko wiye wan kasa wo de wani hu ye nya de obi ka kire wo de ma me di hu ye ne se abrante no anokura na nye ono na na wo ho ye boy ba ko anu ne na ire no wo na ye boy ne ye madamfo na boy no nya me to ne sai de efre no na we ni ba ye o mo traditional de nim ho hwe onokura oba ye wo se na ire ene sa boy no wuye no enua David oba ye no na emu ho na wone ge na ye den ge no obeto no boy ni nua no o se ono so ye na ire na che se emu nsama koye bebrebe na me frɛ me ire na me ka che se sensi nyina yete ifio boy we ba ye no ye aya abode no na ire ne ge no ba boy ni su free me no we no so ba ye no o se o ye boy na yie ni wie no o se again ye de eye na yire a o na again na ye de ete ba ye so ye tribe no asantefo no sa de ni nim ye nti boy no hwe na won life ye ohun ye e won ho me na me ka kire me ye na ye se e dem kokoma asem na oni ni kai me ne kan afedi ye se boy ni pi na so oba na me yiri sanin samrane o sanin samrane o yi wa himpo no oh afi kwa de na adina ajimisem na me frɛ no na me se ye ntra fie nya den enye sa obi kunu akona adwuma eba me kura me kwa me mitimi to bibi de blow na se me ba me ma twopon ni me ba kura na won hwa me nye hwehwe na obi kunu de oba ade na wo bone samrane ye yi me ka age yi enye den ene me enya adwene na ese obese me ka ma nipa ebi ewo fi ono na ese nipa ne ni ye free ni ntikura se ha me o se den o sanu mu ewo esumasi agudie bi wom be me susu no so ne planet wo ono so ne planet wo ba sister no so wo ba bi a otimi kɔ no agya boy no nko aho ene mu a obi ka chem se boy no again me girl no timi kɔ boy no e shop mu ho ene yi na me friend ka chem sa de no o ye ne ede anim guase e beba afi de last time bi me so sister men ba bi am on me tonton lighter na jo to ne yi ntimi ko to bi wo ha e gas one one day me wan say me lighter ba kukuta boy no na me ka say na lighter we dey ayese charge na ye yinti enya common sa na mbusa o say na busa wo yere na che so no timi fa me ma dey wo dey Akoma boy no na me friend ka che ne say sa de na wo ye no onyai ba ayese se bu ana say o mfa ni die bi ama me no de me ye no o mpese obeti se bi aka me nkoto me nsa na say me mo no nenko police station na kane ma me ne me e bia kakla nya me de adom me no se bia ye cheme na bia mkodi be na o twekula na se metwetwe ska na sabe ni dio se suban bi o ye cheme bia no enya me fe ti ma dwena ho na me call the master na nim na me de ni nyina akoto na nim se oni ni yebusu na master na friend no ne kasa sa de a wukuno ye so wompen jai ye se wonom san ye so yesi ni nyina jai no nipa ne ho ntena na man tu me fo se me de bibia na memra no ho na yese me kra me fere ti se wo bia be o ye kan ni sa be 4 days 5 days no o ye steady a ne bia me so adwumenti ni time se bia me tena fi fi e tim onu obia wo problem nti oba obetimi abe sonyom na akutia no na me chane se ye ntra fi enye sa because e bia me kono wo yale nipa na bia be de e be ba be so to who said obesi nipa ne nipa atra makama num nsem nyina enya adwuma na me se ne Akoma so ye station bitia makoma tom yem tie ne me de beba na bibia na mo so maboa me
timi de gan me ni asem bia titiri bia se bia ya oye se bia in case your friend na boy no kra so boy ni na betimi aka nsem ni video se ni no ma o dan na di nyina no se boy no so otimi se no ni date na gan no so ko timi ko fa mpena foforo na ye ne ya no peso oni ge o ge oni date na ge ona sia kwa fa mpena foforo se o so obi a na ne Matthew jage ali echiri die se ma ene na me de family kwan so se emra kwa so na ne de he se utu ni trinsa mintu ni trisa ne busuafo ni mu ene bi wa mko fansa ne no ma na me de begu dem na o yes din semfo na me kan o se ne obeba metimi di ndro kura guma o ko ton na ma na eso ma me trete utu ni trinsa wo ne busuafo me ko chia ne ma me o ko chia ne papa so dabi ne papa kura ne me ko chia ene emra kwa be na pese ode ne fa so se bia wo kwa wontimi ko yi ni no ma ntungu se ebi mu die yo ebi mu die ye papa Matthew ye beto aso wa ye beto aso She was saying, get a Pepsodent charcoal toothpaste. Onye ohwe enye we de enye be ye sa odo we de odo elastic pa na na bila ba search odo elastic ma me ene ye bebo ene ye bebo odo elastic. She was say a Pepsodent charcoal Pepsodent herbal toothpaste brana kasa ma fi say me fi ma start say ba hey she was saying you live a force was see ya akona wasra ma osimu gire epiepie ti said ye me de epiepie ya I just say o the Pepsodent charcoal and I say Pepsodent herbal toothpaste o the eno etwitwi was saying Pepsodent charcoal na eye bidie pa me say enkasa na bidie so ye di twiese bisa wo nana bisa wo papa bisa wo ma me tete no body training say ye de wo ba boss gege na enini frofro kakra na wo de afra bidie wo de betwu simple so na ye fine ene na mafonti ye ni adaje ye kofa body training bidie na univa force ya koyechi akofa de aba eno nti eno mo de Pepsodent charcoal eno e de aba na ni ye tuntum kakra wo de twu sia wenum da ho wenum ti na bila hwehwe odo elastic mami ena ye sign wo Pepsodent herbal toothpaste enso eno nso green tea ewom ena herbal extract ahama ene no so ye de aye herbal toothpaste no pebi neto na fatwitwo si wunua bi odofo bi ne num nka no enkoyi a to bi fa koche no obeda wase pa obeda wase ena afei so meminda ebe na wotwe pepepepepepepe ye bedi fufu eye Akoma FM fufu party we eye 4th edition ye de edi kan de toso mienu de toso miensa meminda ebe na wotwe eye 9th of August eno ena toso enan a ye ba ye aboafo aboa ye papa no pa 11 na ye hye dwumedie no ase ewo Aska Municipal Assembly omo compound ho no ma ena ye beye dwumedie no ugina Akoma FM a otu wani a Aska Municipal Assembly ni obe ye nante enyina ye nante na ye de beko ho bra na ye ndi fufu na ye free de ohia ne wapotoyewa anase asanka a wo de beba okofa eyi bo bia ba ye ma obesia kofie ye se eye ayowa anase asanka erasa wo ba na wasoa wo ye be ma na wuntimi nso ade fashion robe na fashion wa motuom wo ye school boy na ade abo backpack no wo de ato backpack no ekwan bia so be fa so a wo de ayowa no ebeba no fa kwan bia so nefa ayowa no nefa ebra na ye nyina ye ndi fufu na ye se wobetimi aboa ye kwan bia so te se nam sika banchi bode toast moko jene beef intini ni de keka ho ni nyina na wa free number we 0209 119090 0209119090 ye fufuo no ye wo ewo ho na won se ni a wo hwe de da TV so yi a ye won fi ba bi mba ho na mrante ni ginemu ni tim twumoko wo ho twibrabo wo ho twijene garlic akaka dro hwentia prekese ni nyina twibi na omudi ni hyehye saa na aboafo bi abeso yemu pa nya asem kitu list nde bia nita de bi kan ho yedamase nyame enhira mo odo elastic na ye ready hu meba ye bebo grow fine herbal tonic makes you grow fine ona doctor ni ebedi nkomo se ya no boaye pa to bi nenom se de bia da ye dwumedi ano no so etimi aboaye ayiko seasoning powder menka se oto spices o se ope ayiko seasoning powder eno eye yaboafo ya okwa akekedro hwentia ene de aye ayiko seasoning powder eno mo de aye okwa na wo so wato bi medimafo herbal clinic doctor time da so
ono nso eboa yen ono ye doctor o yawe bi etete wo no or the time ato yawe no so omo eboa yen na de ye me dekese wo mpa eye pomo tomato mix okodwa so a enkasa ope ti tomatoes o si upe pomo de na ye papa enya kala ye fa kala fry enye sam enye ntimbo bia eye natural tomatoes eno mu de egu konkom mu de egu sachet mu de wa hoodin betu bia na wato bi ena afi so ye ma no hu hia ye nti eye delta pepper meal omo de floral kit baby diaper omo de abedwa ma so diaper bi o ha o de bo ba na rashes nko a ena ebe ye oba no to because odwo so kitu a bia na afọ aye twon mesire wo pese oba no ho eto be sai dia to floral kit baby diaper efaman ena volta catch omo bre fresh tilapia so tilapia ni bi wo hono ma efrofro tilapia ni bi wo se bi eyi nka tilapia ni bi wo apro tilapia ni bi wo anu nsi onye de tilapia ni bi wo hono ma eye fake we eye authentic tilapia volta catch omo eboa ye pa last time omo boa ye nyame adom afin so omehu fa so omunya wo muninti no omo so abeka ye ho omo aspa ye nche ya Knox Hotel eho na event bia wo ye bia ohia tilapia papa fresh one ko ne kotobi nso pe kakra na odi ayi weduane wo fie a ukọ hono ma ombeton bi e di ama wo takach tilapia papa pa fie na Legacy Foundation CEO Mr. Ankra nyame sha papa pa nso abre yesika kese ye famboa Akoma fufu party no Boris B Farms what's the name kokọ no yesi de efi baby ba na ye jaire wo Ghana ha say now pe fresh akokọ nam so wo pe gizzard ne nko a Boris B nie wo pe ties ne nko a Boris B nie wo pe ne bono nko a Boris B nie ibu so pa akokọ to ene akokọ nan ene akokọ ko ni nyina wo benya bi wo Boris B Farms Ghana ha ni pa ena ne farms no Ghana he ya no ku akokọ ne fresh enche fridge mu nche wa package ne fine unye bia na wo de aye waduan wo ko Bantama Presby nche ho no ma wo be hu Boris B ne ewo ho yes oni Bantama Presby no na edi enhwe ni mu na obema no eye adwuma na se ewu emedi fufuo ni bia mpe be me bia ne be mewu bia so ba be di fufuo se bia wo fa nkoye hwe enu nti na agbozo herbal clinic o se be matiase a ne be mewu enu nti oboa yen ema ye di Akoma FM fufu party no odi aba Mr. Obema ne nkoyi a fakọ agbozo herbal clinic na onto ase enfamo na extra juicy locals so tafu enhia yeso we Akoma boafo project no oka omo training ye ma no ebi ehu enti extra juicy oye sobolo oye ba ko ne kan sen ele wonyo na ba ko no Burkina bibia local setup we event bia den emudro ni nyina extra juicy eyebi enti ono so eboaye na Felibat cold store ono nso eboaye pa nam bia ope eye fish akokọ ene ho niama ni nyina okọ Felibat cold store owa abinchi omo nso sponsor yen na yaye papa Reverend na mama adumu ventures omo nso eboaye papa ne mama nyame enham ope quality curtains na afei so duvet bed sheets blinds ni nyina bia eye adumu ventures owa adum ejabadan nani mu ha enchen hwa na obi home na Kumasi bitters efufuo de eno a ne bitters na ene nkomo aye agboyi Akoma FM 87.9 Kumasi. Mine. Fufu party ni brana so Betty's kitchen ni. Afi bia mo somfo. Mama Betty wane mo ana ye mo nhwe ayiwa ne ko ana wuhia. Fufu wo pe bode nko a obenya wo pe menke fufu a obenya. Fufu party e ba so ewo Askwa Akoma wa fufu party Akoma FM fufu party ni ya shansia asie bio. Fufu be na ope de ope bia oba won sabeka. Date ni 9th August. Ya no Askwa Municipal Assembly hona. Ehia ne waruwa. Free. Fufu na wakwaba eba Kaji Sport Village. Yene Akoma FM akabuma ye be fufu party. Eye Asokwa Municipal Assembly on the 9th of August. Park ni so na do hia no wasanka. Oh yeah, sure.
mami bisa wasɛm paa ɛyi wɔkra da yɛ da bɛyi ɛkrada ai ɛyɛ bukuada woyɛ kwaku patwana okay me da se pasa wambo edi mienu bi pa enti kwaku na sign wani mo na ye adwuma Akoma FM 87.9 Kumasi little ne spatus aya me se molanga langa pacho olanga langa na sign wani mo na ye adwuma patwa ye adwuma pa wo ye sure patwana olanga langa kwaku na ye adwuma ye adwuma na de ne ni oba no wo ye wo sei ma chese gelo na chibra kakra na mo ano nya den I say na me penasem na nim dienti a amane life ntimi na purpose am de ba say na ka frɛ no say bia boy no kra na say eya nible bia na say de koso no say bibi na eye na say obetimi anya obetimi ne da Akoma FM 87.9 Kumasi ba na timi ka say oh Matthew why are there patwana sa na ni afia de na ni akodi obi fu frechi no say na mintimi hu say boy no say e drew say de be boy na ye wo hwa boy na ye girl na drew say nunua no wu ye na on boy no so wale we no sister na osan beje girl we kan ho a one me wife no ye free ya ma me batimi fam wu ya me ka che girl ni say mo ne de so a one girl boy no konante ye na akura ni di free mo a odi ba madwuma me ka che me no so one na wo me ne way ma akura Akoma FM 87.9 Kumasi fam di wu ye no oba ye no oba ka che me say me ka che wo say okay me ne na wu fama mienu ba ko de ono an she da no ma duru na we no so de ye wo no ma ka so wonyi no ka se won wa na ka se won nyimu ka so won e ba to say no first one o say no na m ka che ne say na ade na onim say o be say no na wa say na wi a o san na meti no o say bi si enti we no a oba o san fa nyin sen na me hwe na owo e be 6 months on boy no ba ho na ne free ne yi no minim de boy no ka kire na otima ni gina so de say anti boy no kula mire bi oni ni nya kasa ma ne ka che onye jimi ni ya ka oba wi sa o ka kire no ni nyina wote ni nyina mete ba boy no e ma mire bi ana me kasa me hyede ma boy ne ya kasa ma me kula e bi wa o mo ye o ma ya de matinti bi wa no ma yimani ba we no me ne ya kasa say omo exchange of west we can do at na we di atem because say me makwa adwuma o mumienu ho no e ma boy no kra kasa chi an so obeba bebo na me say baba bebo ne say me nipa no me ne na share dem na edi nkomo so ebi wo kra wo no wife share dem na mudi nkomo me fama no meto na de na me de me ne me oba na share dem a me we so me wo ho nkomo edi mfa ho na chinchi na obese obam because again no onya no say na dwene esu na say yi na me mijiga say kame ne boy no kra be de e be trouble na amanfo patapata ya na me de me di twa so na amanfo patapata ya na odi twa so ene ye ne Matthew na di nkomo na me ankasa ne nsem no kra agimensem Men's Vital Herbal Mixture and Capsules Men's Vital Herbal Mixture and Capsules or say usisi eya oya sciatica assault to ase untimi enante na afei so bema ne intimi enye adwuma yiye uni atenka sa oye oba sa oye bema atenka no atekwa de ohia Men's Vital Herbal Mixture and Capsules ubenya bi wo pharmacy chemical and herbal shops nyina ubenya bi e wo ho frɛ omo e wo 0240616061 and 0205573555 AFR deodorant roll-on osima wo ho enye hwam eno nti e no de free scent passion free scent activate free scent smart from Pulse Royals na ede aba dwama so nti tobi na ema wo ho enye hwam onso obi wo ho no ma osime me wo sebio asthma breathing difficulties nti oyusu perfume anase roll-on na ano edin pa na ne allergies aba na ne asthma ne ekeka no ho debi we very very mild na so de yo ho a etun carbon nyina efiri ho nti pebito na ema wo ho enye hwam obenya bi cosmetic shops a etwa ye ho ahia e wo Ghana ha nyina na wo so wo pedodo etu na waton a 0544726882 and 0246392793 Haxa mixture Haxa capsules ulcer tamfo adru wako hospital doctors are show yakacho se wenya ulcer dia de ohia Haxa mixture, Haxa capsules, oba onyem,
oba o ma akra no for akra wonya 12 years ontimi enum bi efie no echi ne de obi a wonya ulcer no to bi na enum ne beboa pharmacy herbal chemical shops nyina wobenya haxa mixture haxa capsules no wobenya bi ato na yenum bom enti ento mixture ne nko a anase ento capsules ne nko a age uto ni mienu nyina opedodo atu ana open komo bi ene omom ye dre aboa na wa 024023 8310 and 0203 855 eye Akoma 87.9 Akoma munsam dwumedie ena wutie wo hwe yen enso ewo Facebook TikTok ena YouTube ena wo hwe yen enso ewo Onia TV ene yeni yenua bema Matthew ena edi nkomo osi oba bia one natena mfie biensani so ban bia oba ne dan ne diche no dwe ho a wonte ase ono so won hye da anye no ho ade o tinka obetimi apam no so osi on pa ban amane ho na me nti ase na oba no so ko hu ni maame akochia no eno mehu se wo na omo no na suban ye oba na dan na difiti se one netina mfie mienu ba ne mfie miensa so yi waka che ne maame maka che ne maame ena ne maame se dey meka che ne maame ma ne maame frɛ ne kasa enum ma hu de okoye okutie aka bia ko ba ne ke wese kensisa ba ogusu a wo yesa I see enti no ususu se be ma no ono ompana no so watwe mpana ususu se chese asema me oba ne hyedem kra no abagie agire ma asem bi wo ahia na wakọ no man to man wakọ brand ani makoka chen se asumesi e de oni nkomo ni line na oni me mpana ne ye no me ni nje ho wakọ man to man ana wakọ bebo dabi makọ nanim ene na kasa kra ma mabo le ye amane se ene ekoso ti ni nyina ne se na me de ba se bibia bebio o ne be ma ne kasa e na be ma ne ka den se me ne be ma ne kasa e no se oba ne de chese ayese ebia me opeso chese me okwa je gen life for ye no ho no ne bi wa hu a o ni videos de o ye na o kasa gen no kwa timi blo bedan e na me se gen ni timi blo bedan ho de a na de o ene se na de opeso ne ne because oba timi ablo aba bedan shop na se onye so for onye yidia na chese no ma bibri na ye de esi no one can say no plan njaya gudi timi mpe sa na even kula no ne wife na o nunya ewu ma oba ho no ni sister na tena sister no ni ho asembo ni bia afa se because oba na afede oba no ne wo kula tu atale ne oba ho ne sensem bebrebe a meka che se me ne oba no enye sa because oba no bia na busuafo nya ni mo se o ho a bibi to ne sisia na me no ne be na wo so ne yesa no ti de o ye ne de menti ase bebia meka I say ono so fani tinji e na ono ankasa so ne girlfriend na ono so ne ti dime na de kunu so etu atare obi girlfriend ono ne so hwibom no wo so wakọ girl no aka chen say wo no so ni pani nkasa na de oni mi ni pani ye no emfa kwem o sem me ne girl no so akasa na ono so ye de o na girl no so ne boy no so akasa ba ni nyina no de me metimi aka ne se me ni se me ni fi no me free fi a me nim de ekoso tiano na asene me na aya wo free enwumre nko a daytime de aya na wo fie daytime no wo fie aya na oba na wo ha na aya no so kwa adwuma na enwumre wa hyede afumu aba wa hyede afumu aba se bia wa kra ne se wo kwa adwuma na wo fumu aba waye oba beto so wo fie ebi wa meba no oni fie but meta meba no oba excuse ebi am ko excuse say ebi am ko to aduane ana say me call madam fu bi wo na makase bia enwumre be 11 oba bisia ne nam enwumre that time no enyefe to onya sade no but I so bia me kan asama so ebuo ne ayi no I say o jesu bia la bia la wo be san bakula bia no ansan ni ho na I say do ya na in that time na wa ba be fum ni musa na ya na wo ba na ya ne no so no aye condemn and then no ngu mu. Okay, well, ebi wa almost say condemn saba sakakra o shikakra na da bi onse on de ne de na nsa na ne de na me ma won bonsa bi adi kra no bi akasem be advert bia e di amano enti say ni tintini ntietie yina say yembo na pam girl no nya say mumu me na me de ni nyina na me ka no enti say opese yembo na e beto en sa frɛ girl no ti eto ne sa frɛ ni ne ka etina say
ebi kura na boy no na confuse no because boy na confuse no say ne ba no di wu no na de bia boy no ese nani etata no no one no de bia trouble a me kura ma ba mama kan still no na say bia again no ma yehu say boy no no pena na ne no frame inside say bia anya boy no so no pena na bia ni suban no me ntimi so me ne ntina na ye be frɛ ne ma me na o na o say aya wan kasa o hwa utimi ne da fine na aya wo no ho prevent o say o si kwan say me mpene only say ande etimi ba musa but me ebi wa me said me bia me menya me joy na say menya me peace na me ba nchen na say ompa na say sika won na me pia kwa bontina me pia kwa bontina because me nkoya ade de pia kwa bontina ko yede say ne me pia kwa bontina ne say baby me kwa konom san na say me ne a different girls bi ne be kwa kogina didi nkoma for say e bia ono wa sim different girl de ono ko didi nkoma am wenya joy say I say na uko hook up ni yeah hook up kura search kura na I say metimi akọ baby me na fo bia me nkutua bia one na wife kura na makọ ne I say nkomodidie say bia bi kura na maka say oba me ne nete o ko ne chia o se chinchina atwan o mo bia ye kura bi o ande normal sa ntimi nsamla back no ne bia pressure bia ni ma bepem ba bia yede nti wo kwa bontia wo kopɛ oba foforo bia wo be kwa akona tina bia me na mfo na me ne na 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 ma ground video video bi film bia me hwɛ ya chepa o se a oni akrobeto o se ma ba nche ye wia na we mfi mi enwumre so we mfi mi a se mi kodware nsuo ni de nsuo ni de nyankopon na to nsuo no je hwa no akodware ti akrobeto ba beda na chese pressure no kofom nti wo so de ya saudi wo kodware wa kwa bonti na ni kofu akodidi komosa ombra na chese de jake ye na atikofo okay enche bia ye ni Congo ointment ebedi enkomo na ye wia ene ye panel member je so mbeboa me na asem ye nyina ye de bia ye de befa because minia be me odolastic ne da ha mesia bobiem asan amane biem na ma yenko Congo ho mi hu na che enso still ye tene nka me hwe me ho fa me a ho hwe me ma me nim se bia fly away kafra ene de ye na me adom ene wenim kra che se wa yare but ho ayefe nso e bi wo so na ho hia rest see ye bro say no arrest. Your number is 0249 01 71 01 0249 01 Congo ointment. What say okasa what dey na beluchi kan o. What say yellow Pacho twaso na yon ko. As I say Aunty Bea why sweet pa. Yeah, for that phone is 0204 61 number si me enu nyina no wo hia Congo ointment say opese wutubie ana wo pe bia to na hia mu nchiremu a ofre ya na ye ne wadi nkomo ewoso Aunty Bea ya beka wa ha say Congo ointment ni se de any container bi Congo bi ewo eye miatie a ye de ahye eye ne boxum ye wo ketwa ena yewo eye kese ketwa ne 30 grams ena kese ne 80 grams Congo ointment eye de ma obia enfa ho ne se de o skin no anase o color no esi etie use Congo ointment na ebeboa titiu ene omo a Congo ointment omo masrenku ama omo widie ma papai anase bebia ye tuntum bebia ye kokko apopa tuntum bi abeba bebamu obi asrenku na enku na mane na nso oben o use Congo ointment ebe clean nyina afri ho ebe repair skin no ama skin na ye fefefe sa eye kro enso ene ha won so a bomodi ase ube use Congo ointment ya na nkofo bisa ye se de yenim dadada se ekro gu obi a ye di blade twetwirem na bi ye de dry mu no sa na ye to Congo nso ayenye no ana dabi Congo ointment de hu nya se wo de blade bi akọ twetwire be wa he kra na akotwa anu so ne de etwem say you got different level eti Congo ointment de wudware wi a ekro ni mu no fasra ekro ni mu wa behu ensesa tentem kra immediate at once by force aya na de bia meka se me wo abayo bi a ana se me baketu abi or junior high school they say kra de okotu Congo ointment no wo frɛ me sa se me fa Congo ne bi mra kra ya kwa konya infection wo school
na nema keka no ai na mama ni nura but ni mo say Congo ointment no o use ye no se de na nemu ye ne he se kwa de na nemu ho nye ne hini biem enti won pese obehunu sa de ni biem nti no mento aso na mefa Congo ointment no emre no enti Congo no eboa na eyi skin infections every hon na infections nso a ha ye wo ya nemu no eno so clear e de afiri ho am ye ho atoye na ya na ensembisa bebre no na ya na amanfo bisa ye questions eba enkofo bisa ye se enti manema keka me 2 years 3 years am isu Congo no a ebekọ ana yes wanem ho na keka na ebekọ but e bia wo de na atena bo so ache no se bia 2 years 3 years no enti na ya na de numbers na tom from mu no se e bia wanem na ye wo hene enso bi na free ho ba enti na wokoto Congo ointment no a e wo se ofre yen e bia me problem say na tie enti na me hia Congo ointment na mumu no senso yi anwunu mi ache ebe afi emfie mienu ana emfie miensa ana sa meme de no be 2 years na abosome nie enu betimi aboa yen ama ye hu kwan abefa so a obetreat wo de no if say anti be infections anye dakorope na eba stages eba fofora wo kwan a efa so deadi wo nipaduam ekọ nanimu a ewo kwan ya fa so emo ane dane wo mo ho a sakraye bi so dane wo ni paduam ebetimi akwa to the stance ebedru baabie no na emo ane vra eye wo widie mu a wo widie mu kekawo wo ho no sa sister bo se je mo bi ni na menu gire hanyina mo bi ni na menem mo bi ni na mitrim mo bi hweme ewo ni paduam wo gina ne nchen no unhunu onu kwa na experience eye bacterial infection bi te syphilis on di sa adwuma no emo na tena wo so chapa menua wotie me ahomtie ye wo bebre wo ho no mo se ya wo mpa ne ye no maduro enso so entimi nko enye se bi aduro na no nya hio emo ne ba fofora eye acute na primary stage no na wo ba wo pa ne na etimi akọ na wo mamo ne benyini wo ho pa na ekọ secondary stage na ekọ tertiary na ekọ nanim dia ene afi no ma bagi hini mo na ya atenti akese kandira wam ene omo no wo ba betena etipane na wo no entimi nku aboa no edre na wo nom no entimi nku aboa no enu ti na natural for yes say infections we wo ho ne ye nete edi na wo se ye bibi de boy ho ban titiriw ne ye ma no e bi se be ma de okofa infections a wo be hu ne ntam wo de ne de ache eye stubborn kra na wotwe wo be hu no wo ko wo pane a wo fa edura wo be hu an se ade ne ko na akwakoda na sa be men so no na bebeda ya enti wo ba be kan kire se maame me de yare bi baba ye o eti unsuso kokonum bia na bebre no anka ifise mre bi meni menu aba ma bi di komo prempa assembly home wase onya infection no ndo akwa ne ama ne ko na so ansa no ba bi kokoda yo ga ne kra wo kwa akra ma menyai wo kwa akra wo de ko na msinti wanka ancha no se debi oba we nim na yare we kwota ne so 2-3 years na afi na yini ho a ofi se afi na abenti okwa akopedru be wo mpane anu munura anu Aunty Bea enkoda anu nti de ye ka kire ema ne se infections no ye pa na adokono yen efi se oba wo pie firi wo fie na ko kromu ba adwuma pa ba bia ye hu ya ye de ye roba ye ho be magina ho no weyi sanse ye roba ye ho nti no na ye kutu nti no ade bia ye infection wo fom obi a na ye peke na koya nem ti amoane ne ye ba betena eche ha ye bebrebe eno ti ne say Congo ointment ne bo anya den pane na agwo ye ne boy sen e bi ye 200 plus owo baako 200 plus besa to bi Congo ointment unyi 20 cedis kora unyi bia 17 cedis kora ubenya Congo ointment de siu dem oba udware bia no pa udi tue bi udware bia numra udi tue bi me da bia me kansa be menti wo kwa kotue nura mo ase ayeden ana wanemu atua for one kasa wo de bo wo ho ban afri ye bacteria mo awo a betimi adi wudam e betimi afra wani betimi ase wo kidney e betimi abubu agu ho what you say your number is 0249 01 71 01 0249 01 71 01 and 0204 61 Aunty Bea menka we nka ho ya mane to ho diaper a ye de boy ya mano bo hu bebre na ma ye mane to ho pro
badwonso bebrebe na heat na mane to nyina apronti yesremo wonya kongo ointment na wo bebo no ano ati bi dia fore ne to ho kama na de diaper na bono se wutu kwan ye free ha akọ he ba bia be kwa akodu bia wo mai ya badwonso so heat bia mo ne to ho na che se ba akoda ne to ho ban se wonim na ne to ho no abaye nso anase ho etwitwira wo de fa bisasra ho ebekum ni nyina e de afiri wo koko nso e na esi wutu ade fa bi taa wo bi koko si wutu ana ya ebinya odo What did you be tossing? Yes, ne pompo. Koko, 2 hours. Na o pesa wo ye o ye. Na Aunty Bea. Etsan wo. Eti be sra koko ne si wa ti bi na fatare so kama na afi eyi na firi ho e de ato ensan kura egu ye widie mu pa de wo di Congo sra so ani ana ni nyina eko na Congo foforo na aba na ya ye ni tube no Aunty Bea na ho de no me say we abro triple ashen triple ashen wo di yesu ani na eko wodi yesu ani na ko ebi ba ya me do de bebro na be di ho adanse pa eti obi ankope Congo ointment nto wo use a wa de be ye wunku na afi wo de sra e ma we de ye fe eyi pimples nyina so efri wanim em wanim eye kama e na no ma wana mu se ba ko bia pesi man sa ze ma haye me kwa ma sha dan fanye so me de sra so da krope afi de ekwa me na ye den na me de meja kura ma fanye so bi nso hwe nse efri onto obi a wa na dwe se me de ya ma na ko me ye na no pa ne enumre ne ani wo de there's a woody ni na eko nti ko ba bia ye ton heba enuro ana ointment ho ne ma no ba bia ton kun cosmetics for no so agi bia wo mo eton Congo ye Congo ye your number is 0249 017101 and 0204 616161 so me da say Aunty Bea me da say yedi enkomo Akoma 87.9 Akoma mu nsam dwumedie na wutie na wo hwe yen eba so adwada ekopim efiada bia 1240 kopim se no miensa bebo ye sori a na sports onia for the sports beba Akoma enso the sports beba sei na yen dwumedie ete de biada ye dwumedie na ya se eyi no chameleon no yes san ho according to times and seasons enra mu hu komo ayede bremo enenso we hu komo ayede ebremo ebi ho no mane ya hyade ya fansam so a eboa ya brabo masetna efie asetna ye mantete ye mu dada brabo mu nsem nya penim omom wonim de e wo sa topic no ho na ye ni omadi nkomo nti ene be ma bi na odolastic achechire na ma ogine hu a enje na mame mbisa no we na nche bia panel members ni beba na o maboa me nenne ye nua be me kwan ye nyina befa so a sister no so what no so want no ye de ne befa so ne ye de na fa so o hwa wa bo no ho kapa nti o ma na ko ne ye o ya na okay o call hospital so one on call microphone o call hospital we ya no e ma me bon ho ka ye no operation ni no ma to o hwa bo ka be sen bo ka be 1005 and 3 years so I invest said you obedi e wo mu anso ade obehye ne ade think was sane suban de anka ope oh ka me pe no ba bia ampe obi mana oh e ma pe me bra e ma pe me pa na ma pe wa jana mane nkwai ana se di mi sitie no empese bia me ni be hehe o da boko wo hu so da boko se ne e kana se ayese duro no e chewa na boy no sumo ne di muji de se me mpa ebu bia ma bono se wo so ni na ye bibia na se boni bi wo ayi a ono ananum a ono ana beka se ketie ya beto ne so patwan ne wo mpa ye ne wo hefa okukuam a chinya me se so ye me boni ti se de me betimanya boda ade a magina me ye menye bi da na metimi aba no saa na so ye bibia o ye so de pemanim ko ase ana so de kama dwuma sha awo se me mayi makoma mu se me ne obetena na wu ye machi bone ne de me mpa metimi ma wa dadi se ade wi me mpa na de ye me dia na wa wo kan ene ke ye wa se munya me ebi ye ma me bi ye papa na de wo de ye me no so wo pe me yi a ene wa na etojiwa ebi mu se ye fresh sister no fiti enra ya fresh sister na fra enra okwa adwuma nwumre no na me kura me ye se me kwa adwuma nti akire na me bae be so akono no msan so ayedin ene wase I condemn no onye condemn sa o se
oyale nti anope na mkototo 442 tuto nuru kakraka malaria dru na me de man na me so ayese maba mpanyfo na ase no ma bedi nkomo se e wo se me ye fast so wan se wo ba se man kran nti 442 you say bia yare 19 na wadanti ne frɛ na wo mfa ena na bilani status ne little we dia binchi he ya o mu wi a manager be mo ka na makọ se mo na mbekọ akọ yi sister ne ne egu abonti o se mo ko si konwa say ato say ye ne be kasa because me dia mi mpeni say ebia na boni bi sa so nye de my third person da bi wonya me no be pare mi say yoko yi ne niama wonya third person sa ba me dey say ye nyina ye boaboa ye ho no na ebia na boy no so say plan work bi na ebia me ne abaya no so te na ebia afa kwan bi so Akoma FM 87.9 Kumasi no yesi a na nyum na bebo biom so an odolastic no na ne na tojo no a timi de me pese me di bem wo enipa nim ni ya me anim na me bo me bra sa Akoma 87.9 Odolastic. What your DJ and TV? Hey, see, no, not sweet. No, this day. Maybe I actually no. Manu pass some more. Me see Uncle Yinia Manfengo Abonti. Or see any Sukunya. can last words na ye minimum yambe yen twan komono so wi a hwekwan be fa so ebebo o sese wasem pa wo dia bedan minimum ya no mema nyina se yembo sese ni nya ne se momo am se asetra again wo no se bia me no mpe me masetra nti no ye bibia me kan na me kura me kwa akye nipa boni ni a sese dia afuno me all right ye da se wo be sorry na wo betina ni mo ho na enema no embe kasa ye wi ani ama college so abe me futu a college ni be ma ye wi a binchi de ye kase ye nante kura ye nchen he ya oba ya abrefu be di animu my baby na otina ho ma ye why oba ya ma me starting free ho Aunty Bea asemi your dollastic na se bre yi ana chese mi what to say and saying what not to say. What here anka pepa. What here? Baby you got na no beti. Aunty Bea ye wo mema bi wa ha omsa no mutie. Me pebi o. Me proud dollastic ni bi. Bible said you go no beka na no ne be. Baby dollastic bi wo ho no ma na ya ye bibi wo ho. Aunty Bea ye wo mema bi wa sa no mutie. Ya na ye birth month. Oba ba ye ne dien. Birth month. Omo ye month ben fo. Sa month no August. Sa omo ye August facho bisa no me se ye won month ben why bosu me be mu ne ye wo no mo bisa ne ba mi sa ankrofo no e ba sa no a de oba de be ye ne bia no ontimi enjai no e na onyaye a ode be che no etse akoma na ekura na nya sa na na ekura ma no abranti asema walking so we ready ne yie pa no a opega no from head to toe de girl ni ye nyina no ohunu how be ehum ope no and a girl no so enhunu se be ma ne pe no that is why I was sinka mom frɛ no and again so akoye condemn se wa bro se wa ye den ye nra ne ya frɛ na ye nya no ye frɛ na enkoi saa suban no ukonya saa be ma we se bia saa nkrofo no nya omo no mu jai ma no e ma no ne jai wo mo e ma no si jai wo mo no mu nya broken heart no wo na one week no ndware no ndidi no wo hyedem onkwa adwuma di abranti ye nyina no na koma da oba no but oba ni value odo na boy ne de do no but say me ni sa abranti ye ya e ka me do oba ne bekọ abusu efre se me be ye ho ade na ya hye se oba ne ka se on pani a na wahunu se what try be because wo no oba nyinsen wakoye agu
wa mo wa ma obo oyigu wie no bebo wa mane eno ye baako wa bo moden ne na wo woni be ma foforo etimi akoye se lovey ama wo ba na firi mu still one telefo woda so te ho eti wa no ye hunu usuban a wo wom eyem de se na obisa ne se otimi bo adwuma wo se otimi bo adwuma na kan bebisa ne se ne chop money mu no oyobi a ne nsam gu ana because oba be yi nani afri be ma ho Aunty Bea anya chop money a eye ne kwaku donso and ye si wa na akwa kwaku langa yo wo so ama me bi and ye si wa na akwa nti wo pede ejawo mu se na ho abaya na sam no kan wo se yeso enso na hodi ni o pede ejawo mu ti sa anya ma no mienu ye adwuma oba bi eni wa obaja wa chiridi ti se wo timi ye ne ho adwuma na dwode a ene na wonsa chi eden se wonsa chi nye de ne na ye de ade a ene na oba no wompel jano no wonko so anye ye ne ye be ka chen so wonyano na wonko on senka wo kwa koye third person aha eti wo penny senk ye ne wo ba ne wono no yen kanhia mu na yen siesie asam no ni mission a wo de baaye no opese ye frɛ wo ba no na nka ya frɛ no na nka empanyifo atena se ne ye bisa wo ba no sa dan na wo be man ni wo tie na wo fa na chi no ba ne chiechem no hu no ba ne life wi na nka ye siesie na wanya kwan de wo ba no kɔ ese ye no na o hwehwɛ ena oba nso ye frɛ no a enkoi Aunty Bea I think say akire ne be frɛ wo ba na ba na ye ne committee for ne wo ba ma no ba na tena se na ye siesie asem because ye gigi ye nimu a ho wo no ba no kra be twa picture da ba be kire se man ka ma ye ne egi na ho ye nua baby o media general ha no so hwe ye bi na message I was sending ya me o say Aunty Bea this man is a very good man who needs a supportive wife. Your panel should make the effort to speak to the lady and guide him, not to leave her. If the girl eventually leaves him, it will be fatal. Yeah. You baby, or Accra, media general, or Shay and was sending me a message. Sweetheart, with us a party. Or bad nanoato. Is that your friend? Hey, 12 one way sick. I want to try it, Samu. Sorry. Any patch of ban wesi, Nanon toy, medias with the HM. Aha. Era, oyo kwaku, where do you kwaku? Aunty Bea ukwada ba. Never. Ukwada man tesa. Ade, ebi ade ni tu obi. Ya wo onso mo yes omo was ade na ebi atimi wo dwada na edwa to obi ode kwaku. Ya sa bia. Find out. We shy o de ya won be ya wada na se. Ya wada. Ade ni to na bi ode kwaku. Ne na kwaku bi ye papa bi ma ne papa. Ana papa de ne to no. Onye ya ngunu ukwada. Ya won ya wada. Find out from him. Ya won ya wada. Ya ngunu ukwada. Ya ngunu ukwada. Kwaku a omre. Eye waku a odin. Ukwada ba bia ni wa omre. Never. Oh, trust me. Me say, Dabi. Me say, ukwada ba. Me say, onye ukwada papa. Ukwada ba bia ni wa omre. Ukwada ba. Ukwada midweek. Ebin sida. Ukwada shekwa me Mike. Kwaku Michael. Kwaku Malik. Ye chief driver. Wa omre. Yes, we am kwaku Mike. Shane dro. Ukwada ba bia ni wa omre. Nti musa ni yedni tu obi. Ana Aunty Bea she odo asem ne ye ka no se yan hwe ya ye be third person oba ne be ma mahu o madagya mu da bisu di agora age de anso na anso na de keka koya wo ye se na nebila ne status ne little wo mo what dey oka cho so nka nyo se ko yi ne ma wo won suma wo afebe wi asia no na akoye bibi o se Aunty Bea na ma mo koyi ye e ya asem na aba opa na de ye kwosoro ba fom abrantie wodone yire na sister so fa call no won se show won se nkomo no dabi won se nkomo no mitie ya won se ya twa akosi abesi se anopa ikura wo ba ha no senya se wobuki ha no ma anka won ma kire se o yale wakoto nura ma no you see yes I see eti won she so won she ye be wi ase just opa yire ma no mi ni bi mpo na ma dia ma no yo ososo na ani bie eti no se me ne dey mi wo bia na ka be ma ni wa ka sra pro Tiara no we omobo. Bi Aunty Bea enye easy. Ana afa so one na otifie ho na wo yes ade no e kreche sei. Wa ono so ni obati. No afa we no. Ene na wo wasi bi a one girl na di nkomo. A ache no.
Ebi na branch onye romantic. Auntie Bea, sister. Emma pay attention. Emma ye pay attention. Ebi anawe brei onya time Emma lady no. So see daytime dey aya na ko wo fie. Daytime. Emre na ya okoye pampas ho no ba sa sani anyumro susu hia wo ene wa bonkomo. Na anyumro na wo bu akatem ko na wa aba no onya den. Onfa ne su ne ehye ne yem. Ei sa, ufiri de hye oyam de na aba. Hwe mai. Aha. Hanko a. O ba sa no echi ya. So na me wo so pa. Ene de o wo me so, ene so ya wa da. Ene so kran sa anya wuku ada. Ati afa so ne. Won hu Aunty Bea, enti se anyumre na wo hia no wadi nkomo no. Uni ho. Asomasi so ya available. Obaba na mo te wono ma so mosquito ko bi aso mo nche ne na da ne so. O plan ho tontom. Won so te yi bus station load bus. Aha o tonton biscuit ni cigarette. Se wo ho. Yeso okuafo ye adwuma opon adan. Wodi enti ade asa na Nyankopon se anwumre ye nna no. E wo mu se ye adwuma na wo ye. But at least pemre kakra e fama no. Because one hwe ye no wan hunu wa ade ye obi be ya ama wo. Emma pay attention no. Onu anwumre na nani abro no akochina wia so se woton de wakọ adwuma aboba no. Wakọ adwuma waba. Opo bi one ne bebọ nkomo. A kire ne okọ anadwom kura de siye. Onya ka kirefo. Onya ka kirefo. Ebi kura no okọ adwa so obi akoye na ade aye ne ya pa. Opo bi susu nwa che. Anse mo na ye chechezem na yawde ni free ye mu. Na wonya available. Anwumre oba na one wubo nsa ho. Na bi ya nya ade sa. Enti guy na wo fio na man attention. Wa availing himself ama na kan nsem a kire no. Ama na tunefo okwan bi so. Wagati to him. Nipa no so wo yere. For all you know na bi anya de we yi dwene ne sa na ti o. Menka asanya me say for all you know na nya sa na bia etisa. Nanso esanse wo wunya attention ma no na guy ni nyama no na anytime bia ohia bibi okwa ne nchen koka kire na ebi otunefo wo homa na yewe ni ti no onfa wonya hwe. Because abro ohia no wa value yourself. Ohia wo pe wo say onu bedi nkomo no wa ma ne sa attention. Papa to ho ase kakra wo ne mebi do ba so opo kra na ade. Na wa bie ne se aduasa mienu aka kire say mendo on cast one no on cast one no na ne nyama bi na boy action speaks louder. Na yankoso sanya ye fa ba wo wani ansa no wo say se mi yankoso sanya eti ye fa ba wona ni ansa no wo say eti se mi ka say na nche no onte ne ho ase wani ma bi ho se no pacho no onye den onte ne ho ase wani ma bi ho onsa se si otie ya otie ni mu a wotie mi onsha se ensa ke ne ho se bibia betimi asi se bi oba ne maame anwona ama no ye koyi a ye kokan ye hope for the best say ye kokan oba no empene so na ne niema bi a oye onjai se be ya branch ya koma ati ato ne yem no ye betimi sa na koma doctor na doctor dia hye be bi hya ama no na nya sa pa na abaye kase da bia bibia timisi na great kind of say be fatal you see broken heart na abashinsi onya abotere ondidi na won pension nwale na onye fit bibia be kama enti onya abotere na on hya sense like no se see etie ya because ye free am na ye kwa abinchi won ma bibia betimi asi ebetimi a positive betimi negative ti won side ne ho say se ye kwana ne yie mu a praise the lord anye ye nso hallelujah me da se papa oba na o ka bibi wi ama ko pegi kakra so awurade ne say oba ne pay attention ya de kitwa bi na ewo mo ntem enye ade emu odu akwai se be ma on ne tifie na wa dress na be ma ne nkamfo ontimi ka satade de fatawo ontimi appreciate you ontimi enye o like on so eno an se wa hye sa ncha ahye fanti di biasa was se ncha ahye sa niema no koso a na third person bi aman de ho aye fe tade de fatawo obehu na orche ne do kakra Emma na Bible kan say Akoma no emre o enti mema no momfa yesa we are the weaker vessel no ni man kiti say mema na anya obi betimi de nano keke ane wo yira da wa bra wo man kapre all because of say o krokro no wo kamfo no wo appreciate niema e wo no ho o chese bibia mu no wo hu say oba ne hu say obi care me but them minutes one or the kawasha me no one care me a where the on shine kawa we on shine and ko the example one no better all right but or na Akoma bema obi mate me da se pass adwuma we the one na be the marriage counselor one na be the mu na obeye adwa Aunty Bea yes mama 7 no fa adwa you cause san ni amantungu bia oh debi
Debi eyo do asem ne ye kan sa no ah wo de bo ose ma pe no nice ne na de ade eyo do ntia amane de bedi anko makama ajayo Aunty Bea maye nkosesa niema no eyo do asem ne ye kan sa no ye be obi betena ba bia ka se ana se bi wagimi dodo ade ono nko ana oba ana se wo hu na abo ho so Aunty Bea da bi mesi sebi obi nti sika nkonko ware ne busuefuo se wo hia wo do na se wo ne click ya Aunty Bea mo click what I say ba akase ye be ye niema bi ama na sipi na sita e bi abaya mi kasa ohia langa de adosira wo si kotokuro e bi a ono no ohia langa wo so di kotokuro ha na adwen na obi a ono wo boro eba ne sa Aunty Bea omo ye omo de papa obi a onim nsanom bi oba bi onim nsanom bi ya naturally ho ye ne de enti se du sa abre na ohia langa no de atwa esere nagu na kita kotokuro Aunty Bea no be ha na adwen obe wo se wantimi anya ne ho adwuma ena wo se oya no afa ne jot ne lighter no de ache ba ko no be ma jot ne lighter no wo fa yo e de bi bedu wan kasa no be fa wo wako because last month we say this month what is a voter region abrante bi na abaya bi hye ho a edu si epe obi eku na abaya ndiji abrante na de kom eku no e wo have fifi wa from ko tufu no mu say sa abaya ni nim hu bi enti se be ma sa oba na titi we nyina ade na wan kasa wontimi nsaike wo ho ukọ adwuma fiti awia kopema na jo na wo ma ya Aunty Bea pese girl no ye den menka se de girl no ye ni nyina eyo but ono a won kan che so won pew ono so wo ma wo hu se wo pew but why se wo osi akwan enti eye be ma na se de so obesaike ne ho ida so obefa girl ne saa anaka so obetu ne ho fo ye de ye ntumi nka se onkonko ja no but e wo so otu ne ho fo efi so onko na fru ma me ye mbaaye wo hia na ye nyina ho ya kwakasi ya obakasi ya kasi ko ja wo girl enti be ma tu ho fo me ma hu bi pen enya de kito broken heart Aunty Bea so fam bi pacho wa na onya ya na ai me na menya ye kafra mia na menya ya Aunty Bea me de me mfere me si oba bia nkomu bibi ukomu bi na won komu bi me de me oba na meka na be ma bia so nkomu na wo famu bi wia kankan we na be ma bia so famu bi na wo famu bi wia Aunty Bea wo beti de be ma yi ya ase na o de ha me ne se oba eburu be ma eburu ebe de na yi oh no nka so oburu Aunty Bea oburu oh wanka sa dabi wanka ntimi nka mnyeze meke agu nanimu ase but oba na eburu no eni kwa se wo be ma no so oburu so wanka se oburu me pa cho ho de ma wonko o Aunty Bea se minka wonechi o ha na pesa me che se o we na wonimiye minka ne sa ka se ono na o we na onimiye exactly afa no akore enti se oba nimiye na wo be ma so onimiye a Aunty Bea hwan pa na be so na yonko di na twa kwan nim enti nka oba ne ye na ka wo be ma no watwe kakra e ho na se wo ka se wo krokro na da wodo na dia oba bu on ma ne do ekitu e be ne man kitinkiti bi wo so to aduro ma no o ma ni ska e bi Aunty Bea na nya na wo hwehwe o rese nko oburu esebi oyoba na ko wache ne wadware no oyo de ba so ko wi bibi no oba na ko wache na ko wadware no ai why you condemn no ai na ka be ma ne dware no ai no wo se be ma ne do no be ma ne do no e bia make so koyoba e wo so aye wo de what I say enti se wontimi nya sa nya mani nya wo discard be ma no wo be hye no wo be to atade a hye no enya no wo hwehwe na obi a hye so what I say enya no wo hwehwe enta branten so person ne girl ne do ne wie yi a eni ma bi wo ho no ma won fa bi nka ho won fa bi nka ho because e bi se be ni frafo mienu nko nsuo ho den a wo se ba ko na ni efra na de na ni fry no wo so ni fra ni nsa de na ko nsuo no na se mu mienu nyina ni efra de a straight to nsuo ni mu betom je be se enu be ma no onye ni ma yi yo ye be ma college abam na me nua ba bi so e hwe yen ohima Dora Frimpong me de me friend no Doresh or say let your panel members know that most of the men born on Wednesday behave like that sometimes. Most of them are fragile. I'm enjoying the topic, very interesting. So Ohima Dora Frimpong o say o hwe yen ye da se pa say o hwe yen na ye dan ye ho na tro ye numbers no egu ho 0243 11 yeah can follow me na maba Akoma FM no de ti amaba ha nyina che say
on the 9th August. Real. Omu ye fufuo party. Real. Akoma FM fufuo party. Real. Na wuti 9th August no. Wuti fie wo ye dey. Oba ubenya mle. Real. Ubenya kwoto. Real. Ubenya salmon. Real. Ubenya ntere kan ho. Ntere kan ho was real. Akoma FM fufuo party wuti. Yes say na aspa municipal assembly o. Real. Momone kan ho. Aha no mo ma nkwan wuti se nkwan na epo ye dey. Esim. Epo ye dey. Esim. Obrafo. For me, you mommy, when I'm a DB there. Real. What you say? On the knife, no. What would you fear? Oh, man. Michelle, I'm all day. But to real. What therefore, one can follow me, media go. Real. Akoma FM, I want to be Bibia. Real. It's a movie for party. I'm to fear a day. Real. I want to medidi. Real. I want to make some coin. Real. It is a day no more and chili. Therefore, we don't make us so in Kakra. You read about that, mammy. I will win and submit me the Yaba pine. Above from Adama, Yade Akoma Fufu Party de Pro. Pomo tomato mix, Grow Fine Herbal Tonic, Ayuko seasoning powder, Dima for Herbal Clinic, Water Catch, Floral Tissue. Kayosa Akoma FM Fufu Party, free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Wose wote yaw ewo nipadua ni mu na afei nso anya stroke ojo so na wote yaw ni nyina de ohia 3p garlic mixture grow fine herbal tonic ene wote doctor nka o say it makes you grow fine tutobi nenom na ebeboa pharmacy chemical herbal shops ubenya grow fine bi ewo ho frɛ omo ewo 0244 596532 0244 596532. Grow Fine makes you grow fine. Currency Ventures NC Zahara Nupano or the Abedra Manso Zahara Man capsules Hindi herbal mixture. Nina ubenye bi ato Currency Ventures in Roni Nanso Food and Drugs Authority AJ Atumo Fre Omo Ewa 0246 34 8334 and 0248 569335. Power Specialist Herbal Hospital or Sewo Payari Sabia or de Hahama Ebetu Yariasi Yina Ediama Odia Eye Power Specialist Herbal Hospital Hepatitis A, B, and C when ya ulcer and a face of fibroid A siwa wo ho kwan nina Fako Power Specialist Herbal Hospital na onsa yare or sign edi neuro S care liver care edua ya immune booster cough care nina e wodwama so tobi nenom na ebeboa ubenya bi wo pharmacy chemical herbal shops ubenya edua ya ni nneoma ni nyina bi ato ewo ho ayaresabia na ye miensa ewo Ghana ha no mo sei de edi kan ewo Enkran ACP Road Kwabenya udru ho a o sei ubesi wo Power Hospital bus stop de toso mienu so Kumasi fe ya so bosom twekwan no so edua ya junction e na Takrade Anaji Estate eno so eye Ahantaman Rural Bank ubehu omo ewo ho Akoma Fufu Party ebeba so nyame ya adoma on the 9th of August. Brana ye nyina ye ndi fufuo eye free de ohia ene wayowa wo de ebeba ayowa no ne yese fabra anopa 11 na ya sha ase enti bra na ye nyina ye ndi fufuo na ye ho entoye Oma so ye mu ayede Akoma Fufu Party ne Ebro no eye Grow Fine Herbal Tonic Ayuko seasoning powder Midima for Herbal Clinic Pomo tomato mix, Flora Kids baby diaper, and a Volta Catch, Legacy Foundation, Boris B Farms, Ono Eben Bantima Presby, Agbozo Herbal Clinic, Extra Juicy Locals, and a Felibad Cold Store, Adumu Ventures, Kumasi Bitters, Omuyina, and a Ebwayemi Yede Akoma Fufu Party no, Yede Abreu. God's Way Funeral Home, Ono Sebra, na afe we ye no ho tutuye yina onfa emao. Bibi BFA a year who the baby also acquire a God's Way Funeral Home. Fre Omo Ewa 0243 737457 0266194678. A fair bet to me a frey and a young common Fre na yen dream who Akoma Fufu Party, all right. Hello, Ghana, my Kumasi, my Fufu Party, Nebrana, so Betty's Kitchen, ye. Afibia, Mosomfo. Mama Betty, one M1, a Monche,
ayuwa nko na wohia fufuo wo pɛ bɔde nko a wobenya wo pɛ menke fufuo a wobenya fufuo party eba so ewo Askwa Akoma wa fufu party Akoma FM fufu party ni ya shansia asie biom fufu be na opɛ de opɛ bia oba won sabeka date ni 9th August ya no Askwa Municipal Assembly hona ehia ne waruwa free fufu ne wakwaba eba Kaji Sport Village yene Akoma FM akabu ma ye fufu party Asokwa Municipal Assembly on the 9th of August park ni so na do hia no wasanka I stay bright choba said it be any more 9th August oh Akoma FM yeah the fufu party ne brem affluence san no more in ombra you hia na yo fufu Akoma fufu party where they are so 9 said they be a moya no Askwa Assembly Park ne so ha sisi choba sentuatua ho den ya ni wo ma akomafo ya ni wo ma fufu party ya ni wo ma mesi obi a ready the free no ane wasanka fufu Akoma FM fufu party 9th August said the last year overhead view ye ba ye no afi we si ye ba ne pabene so yo hia ne wayo a fufu no free fufu party aya me ya baby bomb special nyame ya aduma 9th August next month edi enim ya ebesi Saturday fufu party Askwa Municipal enim honum de ohia ne wayo a abofo matama yade Akoma fufu party de pro Pomo tomato mix, Grow Fine Herbal Tonic, Ayuko seasoning powder, Edema for Herbal Clinic, Water Catch, Floral Tissue. Kayosa Akoma FM fufu party free. Akoma FM 87.9 Kumasi. Inji be ma no. O ba ne de ba oni oba no ta. Inti no ba so ye ne sa. Oba no ba oni oba no time. Inti na ekosa no. Yo, nana mpacho medasi papa 0243114497 0322498035. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, no. Me pacho udi baby a okasefi. Funa ku. Ka do first go ya. Yamano. Omne. Yoba na faruso. Na de totu ni. Odena manengi. Yonko no wabim. Obane ndo. Ose obane ndo no. Obane ndo no. Shina wonu na kuma ya obane. Yon ye ye joba. Yedasi papa 0243114497 0322498035. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me pacho di baby a okasefi. I am the don me kasefi ado atredman. The don yet you. Big some of the team na obano pema no. Onse we say apana ko ya but onse mema no sometimes we so the beba na baby ya give the no ya ni yi sa o ti ya muslim ya fa abotire ma na mi sa ba ko kase e ka won ko kono ba wunya na ndi ade bia asate ni bia obi nya kwan ayo ba adwumasem ni e ko ba nti ba sa no kra wan ra sa no ntimi nya oba do pewa ada o ye beta the don yedasi papa 0243114497 0322498035. Ubetimi afre na yenso ene enkomoi wache wadwen edi afa. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello, Captain Bengoni. Hello, Captain Pacho here. Nyamia dawo magungu na musu Yo nyamia domboko. Captain away be me ni die e yodo na say de ania. Oh, mami. En simbi am betutu ani yo ma no mbe ha ade ne keke. Ukuko nkoni na beswa. Mami, ukuko nkoni na beswa. Ade go woni tweke sa de amwa. Wo si twa ta o ba akoma sa akoma ne mfa enye de. Mo ma mo pom won ko do. Gas. Captain Abutre. Hello, good afternoon. Afternoon. Mami. Me pacho. Wa pole. Nyamia do me ho ya pa also e.
Mr. Yankopando. When you say Samana Mokano, Moko Pamo Bani through them all. Obani Wadema. Pamuno, come me macho man be the Bedimia Copamuno. Yeah, because you be a glad one share one day no. Obano or them and Odukuno. You feel as a bit to that Anama and we just here. We are going to the car for them. They haven't taken the to them. So, the need by Trinity in a good cool, but we are not just here or the papa management, you know. And I didn't want to be a name for more. Why do you? Oh, down in the TBA. I don't know what you want. I'll say, yeah, Juma made us papa 0243114497. Hello. Hello, Aunty. Good afternoon. Good afternoon, oh, Pacho, way. Yamiadum. You, Pacho, ye. Rabbi Dumanafu. Rabbi Boko. Yambua 9th, you ever show him. Oh, you do what I Madame was say. Then you have an on Pebe man. You knew so open everything in your mag. Anything what to say, the other not bear man, so I was saying no. And to bear man, one father was who said, Oban when you bear may be of a man at Diana. And then one was to go to a free them one man, one of them would do. You have the one son also. You want Pamo Oban, you want to open everything in your mag, you want to bed, you know, Papa Rabbi. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. My name is John Confusion. Sorry? My name is John. All right, John. Me person that's the our program no more yano. But mostly that man we who down so by and son obekum. No ban wa besa so be need ya cha. Nti dey also for so no di ni hudum. Nti me portrait di hu yesa awori ma emwo no. Nti better say obetwe no ho sisi awa me da. John Pacho ye da papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Yes, hello. Good afternoon. Pacho Udi baby Okasefi. Me believe that it Okasefi couple. Me Pacho, Bema no one to you. Wabano one penekete. Nisika and what pedi. So a broker, the needy man. Na se nipa wuni owu a wo hwe na na wa hwe ni ye ti be ma nya de wo pin de ni ba no wo pin de di bia ni sika no wo pin keke enti won tu no hofo ba ba me so ya da se papa. Hello, good afternoon. Hello. Me ba cho di baby Okasefi. Ada me ka be no. Me pa cho kasa yeti o. Aha, me de ai be ma no fa onya no. Bela ni fa no fo no kwa dia ma no fa na de a e ti a o ma de ma no fa no no. Won ta wa ye. No pa onya ni fi. Hello, good afternoon. Good afternoon. Yo, me pa cho di baby Okasefi. Me do kan kasa free agogo amantwa. Yo, what can I get you? No, Aunty Bea, obey, yeah, what's it? If I told you, I am a bano, Batman was saying anymore, or bano. And a Batman to come on bread in me. And I mean, I can be so bad, Java, dear, and something. But ni hu so bad yo o ka so be bibi o chi asan ye mani chi en fa ho so ye ma na so ye ma no oba onye wonye oba onye yo no o se no yi o se ni be ma wo yire na fa so se obi awale de e ye ni ma bon bi fa so ye de wo ye no aha me da se papa. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me pa cho di baby Okasefi. Aso fo na ni wa senen kese. Pass off from Pacho meet you. Obrema no mo ne kasa wi se e kasa insis papa. Ni kasa no se insis so. Ni hu se obonoma ana se omonoma. Papa so for ombo number no ye de ahin bia.
say ite bi o ha ummono mano bi akwase bi ewo na kwem person just on shedanye mentally stable shedanye papa onu na boss na hinti a omoye na yere saa no papa so from pacho yati yedasi papa. Hello, good afternoon. Yeah, good afternoon, madam. You pacho di baby okasefi. Pacho mo the bright in Pacific as well. Right, yet you. So, madam, maybe I can make one car. Onja Zenachidi. Serious. The coming one onja Banchi because or Baffes or for Bank Albo. Even if you have done the question, you know, some of your check, I will say, also, Banchi because of that, and then, you know, so bear or which will come over for I don't want to forget to know. Not too much you do the power because I'm not a wood to us. If we did this or already but the Swanka, the Bia Betty, also already Papa no. Also, then the demo, Obama, is that also for snow? Nice man, that's onto the boss to go about power. Don't forget again. You might be Papa. Good afternoon. Hello, good afternoon. Hello. Afternoon. Yes, I'm Pacho. My TV volume didn't come from Nekasa. Hello. My TV volume didn't come from Kakram Pacho. Okay. No, me say. Let me go home. Hello. Me Pacho Kasa. Obawa for no yes sir Obama kind of party at the same time Obama so or not so Obama or person only or the that is not done with the woman only until say that the woman until now until program now on Hello, good afternoon. Hello. Yes, madam, good afternoon. Good afternoon. You, Pacho Huye. Nyami Adumboko, Pacho Kasayeti. Katanya Minya Baba. I have Oban, Ornaments. Nti ọba ni mo na o ti eduma aba na o church ni bi o nya be mo ya o ko eduma nkan so ni o da so aka baby nti no da ma ni na am ma ban se ọba no pe nti na sa Yeah, that's papa. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, me pa cho din baby a o kasefi. Efo Georgina mi tasoso adenta. Nso na adwi na metafa ni chere se bemba no so eso sige no sige na to no so emu bi enso oye fa oba ni so na no na ye baako enso na re awaye na mpese obeja oba no nso na so no Also wasam eno no ya dasi papa. Hello, good afternoon. Hello. Hello. Me ba choma u TV volume ni from Nekasa. No, then, pa. Also who ni say? Ah, okay. Yeah, madam na say me na kan wo ho no. Me ntina see e. Lebi ndo ma o na ba bo da na ma kwa no. Well, then do not show you the I think say a brother. I told you the I think it's the ceremony data. That's papa. Hello, good afternoon. Hello, afternoon. Yo, udi baby a kasefi. But I was free Bankira Mora so. All right, it's you. But Obama kamun kwa ka be mana njano na be mana on penasem bano on penasem baro on pe be mana sem ti ko ofoso na okura eyi yo ya da say ya be fa last but one caller na ya the calling sessions this year. Hello Pacho di baby a kasefi. Pacho me di aka to kasefi tema yo me Pacho yeti Pacho ka asema da me na ye di do no
You do the one, a community. A community can show about so many about so many as I judge them, because we do your friend, I yano, and next your friend, yano, and a bear man, as see, I know catches a say or bano crow yari. Ain't he, baby? I want to be a Jumani baby or more. Ain't he, ye bed ye chain ya shell, bano so, ne no, you ever find last caller, not hello. Yes, see your last caller. Na ya sorry ni ama happy birthdays ene your don't tia na that lumba nyum or don't tia na ye de be pon na so do elastic e mu bia be ready bia ye de be pon 0243114497. Yes, last caller. Good afternoon. Hello, good afternoon. Good afternoon. Acho udi baby akasefi. All right, you train last caller ne ba. Your best sorry 0243114497. Good afternoon. Oh, 0243114497. Hello. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. You, me pacho di baby au kasefi. Me pacho me kasafri teshin, Accra teshin. All right, pacho kasa. Aha, me pacho boy na sam na obeka na yefe ne kwaku na oyebeka asam na okan no. Anka me pesa ka to me no mumfra oba no na muntu ni. Na muti oba na no masem wi na mbegina stara se be ma na ebi on to me mpamo oba no. What I say? Nti ebi on to me mpamo oba no no. Ebi amu na mbe da mu be muti oba na no masem na muti be ma na no masem. Na mbegina so no mahu dia mbetumi aye because utumi se be ma na odo oba ni pa odo oba na oba so te be ma ho na utumi ko boda mind bet na wa enu se nya be ma nya nyina asɛn so ati da meka no so ati yeda se papa yeda se last caller na ye went me engine so hello hello yes last caller pacho di baby Akoma FM 87.9 Kumasi na ibajo your friend na nakufo mi fi sakra pacho yetio me pacho yi asebna abandon kana hello me pacho kasa na mitio aha asebna abandon kana what was there ọba ni bẹẹ ma deɛ musia ọsẹ musa de suma kakra nsana mawari ebisa wusa musuma na wusa suma bi wɔ nipa na ɔna sɛ ɛmoa ɛsɛ wutwa so nti ɔsɛ nka bɛɛ ma no ontwa so na ɔndwe otwa so na nka ɔpɛ bi foforɔ me pacho yɛ da se papa yɛntimi ɛmfa callers bi abiom ɛha ɛna yɛde phone in sessions no ebesi glam by tina makeup obesiesie ho ama ho ayɛ fɛ beebi a wokɔ bia no ofretina say ye a year aye for graduation birthday photo shoot baby awoko be a fretina na onye makeup emma ohun enye fe 0544466280 0544466280 fretina na onsiesie ohun baby a woko bia afi ye be ma happy birthdays na ya sorry so na afi na wutie yen na wo so wo how bibi chiro so bibi tete wo na wo pese o de ma ye ne nyina ye ka ne pe anopomasibre e de ma wa your production number no is 0530 507 849 0530 507 849 o frɛ na ye no obedi nkomo hwɛ Akoma FM nso aye okuma se ye ne shopping mall main entrance no na edi hwɛ ni mo beduru aye bronsan kɛse wɔ ha Akoma FM ebo animu bra na ye no endi nkomo bra na bɛbɔ wade ton de ho so dehuru enso ɛwɔ Akoma FM nyindwumedie ni nyinaa so na enya emfaso. Happy birthday enkoma ekuya dufie efriye uko school ewo Central Baptist International School ewo New Tafo baby girl way efri o papa pa Willie of London ena o uncle Abuaje Frank Jackson eni ebusuafo ni nyina omo say happy birthday to you ekuya dufie efriye nyame nhyraw oma wo benyini emeye panyimpa ena happy birthday enso enkoma Ernest Best Oye Ghanaian Chronicle correspondent Ewo Ashanti region and his best. Happy birthday to you from all of us. Yesi nyame on show na onto wonkwa endem. Production team members Nana
Bila Kantanka, Spartus Kojo Sakodie, Emmanuel Owusu Little, Nana Yaw, Ena Beluchi. Panel members and there ote omonkano eye oba ya brefo. Ote era papebi enka ena ote Peggy enso enka. Midin edi Beatrice Spiogabra ye sorry na sports for no aba mo amohwe na mutie baby amuwo bia no. Ye kase ye chiechia ye sorry nti wa wutie ye na wo hwe ye bia. Ye da mo nyina amase mo nkoso na mo ntie ye Facebook ko kerosene also wo hwe yen ewo ho ena Juliet Mensa Kenin also wo hwe yen wo ho ena Charlotte Ajiman o yes next manager ewo Breman Esikuma Charlotte Ajiman ohima happy afternoon to you kambeka happy birthday ai nti ohima Charlotte good afternoon to you ne mo amohwe yen nyina ye sorry na ye de eyi odontia anase odolastic ena ye de sorry me de Beatrice Piogabra obetimi afrɛ me Aunty Bea ye da mo nyina amase